دهيما کو ترکیه جبو آواکرنا دوره که اولل سر سینوری سوریه دنوا هفدیتنان ده سناتوری امریکی لانسی گراهام کو کسی هری نزیک ترامپ تزانین بانک جوالاتین اروپای کرد و لشکرین خو بشینه سوریه گراهام رادگهینه دما کوالاتین اروپای لسوریه بجه نبن و به دست وان دوره که اولنه آواکرن ترکیه دی بری خو بده سر یپگی و گر یپگ زراری ببینه داعش دیجاره که دنج بو والاتین اروپا ببگف پسپورین ترکیه وان داخویانین سناتوری امریکی گراهام لسر دو آرمان جان و دنرخینن او دبیجین کو امریکا دخوازه لسوریه لهمبری ترکیه والاتین اروپایی جی بگه شریک خواه. Aslında burada Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile دراستی ده امریکا به وان داخویانین خوین داوید خوازه ولاتین اروپا و ترکیه بین برانبری هف و هر و حالت جه ترکیه روسیا و ایرانی به دست ولاتین اروپای بره که آوا بکه که باندورا وان هر سه ولاتن سوریه لواز بکه دما کل سر داخواز امریکای ولاتین اروپا لشکران بشنن سوریه راست بن پشتوانی امریکا و اف یک ده پیوندین هیین ترکیه و ولاتین اروپای جی تک ببه یک داخواز امریکای او پیوندین ترکیه و ولاتین اروپا تک ببه لگل داخویانین لانسی گراهام وکیل وزارت برگری امریکای پاتریک ساناهان جی راگهاند کو الدخوازن لروجرات باکوری سوریه به دست هیزن هفپیمانی دجی داعش هیزه که چاودیری آوا بکن. پسپورین ترکیه دی بیجن کو اف دخواز امریکای بریا وکیشن لسوریه تی واتای پاراستنا یپگی لیبلی ترکیه وی دخواز امریکای به تو آوای قبول ناکم. Geri çekilme sürecini Amerika'nın buradaki çıkarlarını koruyacak şekilde Amerika beriya vekişina xuya li Suriye. Ji bo ku ev peymanê xwe li qadê YPG li dijî Tirkiye biparêze. Dixwaze bi leşkerên welatên Ereb, welatên Kendavê û yên Ewropayê. Li Rojhilatê Feratê hêzeke çavderiyê ava bike di navbera Tirkiye û YPG da. Lêberê Tirkiye dibêje ger hêzeke çavderiyê ya navnetewî bê ava kirin. Ev yek tê wateya bi awayeke fermî nasîne YPG. Tirkiye ev daxwaze Amerîkayê bi tu awayî qebûl nake. Tirkiye dibêje bila ew dewer bi temamî dibin çavderiya min dabe. پشتی کو امریکای دنوزده برفانباری ده بریاره ج سوریه و کشینه دا ترکیه جبو کو دورک اوله لوی دری بی آوا کرن هری داوی دلوتکه سوچی ده کو به پیشنگی روسیا ترکیه ایرانی دا پیک هات داخواز آوا کرن دورک تامپون کربو لیبل اف داخواز جالی مسکو و تهرانی و ارینی نه هات بودیتن جبر وی چندی پاسپورت اف حبلین داویین امریکای دجی داخواز دور اوله یا ترکیه دنرخینن ورال erişmiş Kürdistan 24 Ankara evlerine huzuru kalple dönebilmek için